Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman ti kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Kakin ko ko iti day ti apakanan. Ito lang amin na makita day ta babae. Napunaw, kinagamot ti rupa na. Uy, pare Apollo. Di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni ti Ayat. Ay sinalbag kamat. Adalang aro din ni Risa nga asawa. Anya ko man da asawak. Nadlaw na nga iso tikit kita ta pare Apollo. Kubit kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama pare dyan. Makiam-amu akin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga minamadlaw nga da asawam? Ada anak pa yan iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan kala iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangam. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangam. Saan ka nga grup-grupa amisis? Agyaman, nak. Mabalin ka di nga awisan ka rumwarin doon madamdama. Ha? Sa dino ti papananta? Intag pa siya rin ti parke. Ano saan, intag buya iti sine. O, sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kas nga ron da? Sukunon ka di pakanan, kalpasan ti trabaho ki di construction site. Myra. Amom ka di aramidan pare Apollo? Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Danag mo na ya pare dyan. Dinto maamuan ni Risa ti aramida. Lukluk lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Myra pare. Sana bale, tadayo mo tiyan ti asawak. Di nanto ammo dahi ti aramidak. Anya? Basta datalang ti makamu ti dayto ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tantang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita nga min itagsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ni, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaagmat nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, inka mang kasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang agawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa? Saan pa lang makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na di construction site. Ay, kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas di aramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kenkwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka kumaparuak pay. Awan tirong ba nga pagdanagam? Apollo, Napudno ti panagayat ko kan Myra. nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naglata. Wan, Apollo, pag-aasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kunti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Myra. Di kag danag. Sikanto lang ti babae nga ayatan. Ano kasta, adan relasyon nyo ka ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Myra. Ay! Apay nagsanay ka. Di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitir aramidam, ha? At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ko ni Myra.
Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala kung ti kayat ko kan kwa na. Inutag to matante umadayo. Ay, sinalbag ka mat pare. Kastagaan ti plano. Talaga mat. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mat ni Mayra. Anya? Total, jak mat imbagbaga kan kwa na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Apa di mo sumbatan. Kwa, tikapsat ko ti umawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagti baganakan ka. Di mo ikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na Isu adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nang. Ay na po madanagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amom no kumustan ni Apollo. Wen gaya man niya. Sige, nilaangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga madanagan ako. Kaputa jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka matrisa. Apay ka di? Saan nga minasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana? Ay? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Kwa, nagkuyog na iti forman me. Adalabiit na pananda. Anya? Wen, kasta nga pweso. Adda na pananda iti forman me. Iso adi na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kan kuana nga imawagak Wan risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kwa na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskasa pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon na daras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masyanak pa yun kan kwa na. Anya? May ramraman ang itikalukwa mga aramida ma. Ay, jak amo na niya ti sungsungbat ko kan ni Risa no kas di nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak matan kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kankwana. Dayta lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparig na kanya bakit? Apay ka di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kankwana. Ay, wen nga rod Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, tada utang na, kansing-singirin dan. Kasano asa na makautang? Kat saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar-arami dan iti sana nasayaan ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan ti rumba pagdalagam kanyak Risa, makumi-kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di? Nagananad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayaw na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho mita? O sige, ang subli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawang pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan pa nga ita? Anya? Ay, Oh, apa yung nagsinay ka? Kalat na nagseryo sa tiropa ma. Kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare?
Pautangan anak man iti kwartam. May anak tumit lang. Pangaramata iti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka nun dyan anak na. Anya? Pangasim pare. Pautangan anak. Gaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan ana sayad day tangar aramidem? Lukluk kun lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandaanam day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko akwarta. Maawatan ka, Apollo. Apay nagsana, ay ka. Anda ka di parikot. Ako awan. Di mo ratan ni kaskaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawak. Anya. Wan Mayra. Pakawanan na. No inlimad kong anda asawak. Apollo. Makonkonsensya ka. Iswa, kaya to awas-wasan tan ti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan na ka. Subli akong ti asawak. Nasaya at magtanaka amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman na kiti pamagbagam kanyak pare dyan. Naamiris ko adakas ter aramidak. Saan lang amin ati asawam tinakabasulam? No di ka titinamarso pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawid ak. Mailiwan kan ka pare. Uwan pare. Agawid ako ni ti kabita na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawak. Inarakop na. Pakawalan na no nabayag ajak nagawawid. Apollo. Ikari ka dyan ko naman adayo pay. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito yung daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumriktan. Sip mangpat gaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wan lakay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Saan la ko man na nagpakpakita? Danog ak tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki kaya dyan na amuanti naramid na. Bayam latan dagiti agasawang agsarita. Patsak nga mo ni Risa tararamidan na. No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo na maamuan tagpaisaw? Sapay la ko mangrod. Tasan nga agkambali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na kani Apulaw. Saan ka kadian naragsak ta simbang peta kon Risa? Itay pwede ka matagtagari Saan ka kuman ang nagaw-awid pa, Apollo? Anyat kahit mga saman. Naaklon kumatan, adi na kun kayat. Anya ka din day ta sasawam. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babaim. Anya? Mayra tinagan ti babaim. San ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya? Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pay apagsalitaan. Pakawanan na, Krisa. Nagsina kami ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayat anak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan anasayaat? Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Ken panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datata ken nanang ko.
agsinatan. Di na kumamot panawan. Nakamiris akon. Ikanak pa iti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Kapulo. Iti kaano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Mawata pare. Nagdamag kanyak. No niya ti mapaspasamakan ka. Diya akong nakapaglibak pa ya. Kat impudno nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang ikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-amiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana na sayat pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurang ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kayat mo. Nakirelasyon ka ni Myra. Oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitim tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Tinasnaban na panagbalbaliw mo. Pasig akin na imbag ti ipakitaan, pare. Aramidag dayta, pare. Jack kaya't amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskulmatan ti panagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Tatang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umayak ko magkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading aramid ko. Ayawanan ti adu pa'y asaw. Pumanaw kan ta, mga numadangran ka pa'y. Naimbag nga oras mo, Risa. Ha? Ni, Apollo. Kunak man no, adda ka ijay abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit ti umayagkid daw iti pamakawan kan ka. Apollo. 5 na taon tinapalabas. Nagbabawiak ti basol ko. Sana ka nagaramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururnongak para iti napinta sa masakbayan ta. Sapay la ko mata mapakawan na kon. Apollo. Inarakot na Risa. Kaya't ka niya sa hunday ta napakawan na kon. Wen, pinakawan ka na, Apollo. Agyamanak, tanasong batan matlangan dagiti kararag ko. Mapakawan na to matlangan. Ikarik, di kanton pasakitan pa'y. Namnamaam day ta. Naramid mo iti kawis ko. Anay ko tibok ko, madam. Di na pungutan. Apaya na pisang timanggas to'y bado ka. Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado. Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado. Tapno amom. Kit-kit gaputa na pisang tililaba am abado. Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day tati magganab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang ti kasi nga naramid mo kanya ulo na ababawanan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko ken kuana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day ta nga aramidem ka nagiti babaunan diti balay. Anya? Sana mo't ngayong gagara amapisang timanggas ti badom. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya kanyak. Saan lang mata ni Alona ti pangipakpakitam iti sana nasaya at no di kat amin nagiti babaunan diti balay.
Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pa nga asim. Tadi mo mo't idapas pasakitan. Jessica, apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti imbilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amua, madam. Tiyawanan bayin nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laeng iti kwarta. Hindi na. Kanan tayo amin dagita sidan. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanami tinaima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan. Sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Saan na mabalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanumkit din iti agkakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Madam. di ka pumanaw, Jessica. Ingkakit di ayaban dagiti kakadwa mababaunan taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit din amangan kadagiti mamirmiraot a babaunan. Puston. Agtugaw kakit din Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laan. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? Agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga ag-resign langin. Anya? Damag ko. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat laangan. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintad kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino laangan nga iti mabati dito'y balaydan o agikat ka mo to na luna? Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tayo. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay no saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Ay, wala luna. Si Mang Patmatan di kasukat ko driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybay ako. Uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag. Makapanaw ako niti dahito balay. Miller, Agsapulak lang niti sa bali pagtrabakwak. Dahil nasingsing pati amok. Sana kaskan ni madam. Nagalas ti ugali na. Nalawa gayam ti balay da madam Adelina kan Sir Armando, alona. Wenre, mansyon ti balayda. Talaga gayam babak nang da. Agkakangina, nagiti kagawan da. Wen are, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kinadda pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigwa kagawaan. Kasta? Wen, sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wen, apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung di makamo. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Uray, sino siya kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day jaya kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Nasken ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dinong ka di pa iti papanan nyo, madam.
Ay, awanan re. Agawid ta ni Jay balay. Madlaw ko na bandog kayo, madam. Panagpunat, masapul yung tag-relax. Anya? Agrela? Uwan, madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apat dito. Oh, kasla kayat ko na itangay baga maaari. Ano kaya't yung madam? Mamantay ko na. Sigurado ang maliw-liwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kaya't kumati makarelax. Magustuwak tinang ipanama lugar kanya, Ray. Kunakon kat ang magustuhan da ito yung lugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwa kan nagbalin at driver ko. Apa yan ako nam da ito, madam? Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoya lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak ng imay kadagiti kakastoya lugar. Gaputa, magkumikumat kadagiti negosyo mikan ni Armando. Ma'am. Alala. Danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mangpet. Ita mampayadarabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Mabartag ka asim Mangpet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mudla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O, anden. Aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mangpet. Sa balya talaga, alona. Ti, Ti madmadlaw ko, anya nga minday ta madmadlaw mo, Jessica. Kanayaw na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Ay, saan la dahi ta tinadlaw ko kankwa na alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkyaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo? Awang mo't sa bali ang madlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay! Ala! Anya di ba mas pasamakin ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God, Anya! Nay ko, di na yun, madam. Masagsakit, anak. Kirumbengkan ka kasto! Di na kisubaban ti lababo, Pangasyo! Ito ti rumbeng tapno, agnakam ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta ka saritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan, sir? Ang mga nadanda makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga'y sakit mo dayjay nga, Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, Anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadagiti babaw na. Rumbang lang tikas jay nga'y naramid ko kanya, Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dagiti babaw na. Asinulangan ti kaduwata diti balay Anya? Kabalan ta nga ta amin na trabaho diti unag ti balay.
Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaonan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alo na. Anya nga tano, idarum mo laangan ni madam. Ha? Pumanawak laangan a Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali a panggadak. Jakon maanusan pa'y ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Tauray siya. Kaya't kumutun ti pumanaw. Alo na, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa akong tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Abay day ta kwarta. Maamuwa kasat nga inted ni Adeline at isweldoyo itabulan. Iso, siya kung timangtad. Ay, agyaman kami Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito'y balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adeline. Alo na. Kitaam ni Ray. At damanan ka sarsarita na iti cellphone. Wan nga agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayo. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduaduan ti langana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta Jessica. Amangan no dakas da aramidan na kadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay, nay. Tumalangkyaw manawin. Iwarwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pagginuman tinang iturungam kanyak. Well, madam. Ad namanan, marelax ka iti na ito yung lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito'y, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda dito'y. Talaga, dagiti lang babak nang tiyong umay iti na ito yung lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanyak, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ken pulutan. Ado ti kwarta, Kray. No kasarot, madam. Agurdara kon iti inuman tang arak. Kayan pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Kray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mang Pet na dyan, driver. Kanayon ka mo tanarumar. Mas asikasom ka di anaimbag nagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay kumangagi mo na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani, Awan ti sabali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko nila ang Ray ti pagtaltal kak mawatam. ani, Nasingpet, kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay, no kanayon kami arumuar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller. Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina ken Sir Armando. Unay, aramidin ta da ito eh. Kaputa kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itan ti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti da jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan. Kas mo isa driver na. Daktakkel ti singirak itaabayad na. Jessica, green ka. Jessica. Napay ka di aluna. Kaslada na kastra ka tao diti balay. Anya?
Ang mga noda nakastrak nagtatakaw. Wala, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti bote ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak dayto iti sirok ti katrek. Armas ta dagitoy abotay alaw na. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Di kan og reklamo. Ito di pa amin bagiti kwarta yo. Ala, ito amin na sa pula nyo. Basta saan na kami apat patayan. Kwarta nga iyawat bagiti kwarta. Narasan? Day titiparakan ka! Daito'y matiparikan ka! Sir, madam! Ayos kayo kadilang! Uwan, Alona. Ay, Diyos ko! Agyaman nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Anay ko. Anay ko. Tamilar ken Ray gayam ti agtatakaw. Dagiti awanan bain! Sa nabale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan da kami at tinulungan? Nalabit, naala da amin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam. Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamirisak itan. Awanan tirumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo aginurak, da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Rabin bakit? Ada ka pala dita sa ti computer. Anyat aramida maya. Dahito man application letter kan resume nga submit ko inton bigat. Ada manen sa bali a pag-applyan? Wan. Hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayam ko. Isa pa dasak man tagaplay. Kat nasayat ah. Sapay la ko mata maawat ka maten iti dayta pag-applyan. Ha? Amo ti kaaduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kuma iti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan akumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka inawa. Ala, huston! Ah. No sermonan nakmat lang, nasaysayat pa ngayon kamaturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat nagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong unget ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat itinadya kumpanya. Ha? Masurunak. Nakar-artida. Joyce, iha. Amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaam mo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan naawat. Nayunan nyo pa ilang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! O anya. Anya man ang dayta raramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may sana lata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa'y maawat, aga brodak langan.
Adakan ka dayta. Ang baybayan pa lang dayta agabrod. Ubing pa'y unin ni Joshua nga anak tano bilang. Ay, Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat kan ka. Basta agpakumbaba ka kuma. Bakit? ay na. Agyaman na kunay, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto akumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak kunay dayto nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramidak amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman nak, Ma'am Joyce. Namnamag dayta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita. Bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya dayta? Anya gay dayta iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nagaplayak. Oh, Ah, kasta ka di? Nasaya ta. Kablawan ka nga rod bakit? Kat sapay ko ma, taagbayag ka iti dayja kumpanya. Daniel, ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay, ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakin ko na. Ngam pulos mo't asana si mungbat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang, kas dyamutin ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, nupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa'y lang ni tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaum-umay mi lang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager. Kat isuan nala daw kami ang nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunam lan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunam lan asinong meten, naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo ah? Ay, grabe at talaga. No, jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang aruden, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibagam ano di mon kaya tagtrabaho. Taado dagiti amok amabali namang sukat iti posisyon mo. Madam. Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon ka lakastan. Ha? Maminsan pa maladaw ka talagang ay katankan. Um, Siyak ti HR iti dayto kumpanya. Nangat nga to ti saad ko ngamsi ka. Kabalan ka ngay katan no kayat ko. ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijayak metten nga agrubot iti agsapa nga umay agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita akin ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Kan okay kan kuana. Nga ore maladawak no maminsan. Basta saya ata kano ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nakman na dram-dramaan. Tama nga na adda masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanyak. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayatlat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan da ti maladaw, Randy. Amang ano iti daytang aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya at ti performance ko iti dayja kumpanya.
Ken, magustuhan unay ni Sir Ramon dayta. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend? Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay, gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy? Pupuutim to'y kunak, Daniel. Anda ka di pamanagnak mo kada kitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. Maysa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaan gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gapo ta, adda record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo na kiniday tangay bagam, Alexa. Diyak pa ikatam mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingpot laeng ni Ma'am Joyce. No, adda kayo asisasango. Ala, siya kung ti makamu ang makisarita kan kuana. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa yung agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawaam dito opisina tay katenkan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kilata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadag pakadan, gaputay katenkan? Impaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang. Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa'y, babush. I don't care. Anya nga tatibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikasukan ko na. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito yung kumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabalay na jackpot yan. Hanggang saan man. Tatunggal at makasarita, sikati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti dito kumpanya. Mawatamat siguro ti kato asawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya at trabaho dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayto at trabaho. Amok dayta. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykaysaan dakdag iti awanan bain nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May samat ang maagji manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kwa na. Anya? Uray saan mo nga ibaga?
Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim, iha. Araramidot lang tamo kapag sayaatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya, naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabuta na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong ti manager mi iti kumpanya pagpapaayak. Ape akas to'y matan. No kaano naikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh, Ang sana bale. Ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? no, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya, Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabala panggadak. Sabali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numayramraman nak iti karmam gapo iti ugalim. Apay ngay may kapay lang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabali a pagtrabahwak. Awanan ti amom amangawat kan ka. Gaputa saan nga roda na sayat dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadeng ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tao na saya ti ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akas ta tilagam. Mama, Apay, adda ka di parikot mo. nagaplayak ki ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan? Di mo ko mapanunutin akarma day takid ka. Panunutom laengen awagas day ta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasayaat. At dalat ta supapak na, iha. Day ta ko mati tandaan na. manon akumpanya ti nagaplayak. Ngamuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naklangan. Asaan siguro para kanyak dagidya at trabaho. Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidutak iti kalabas, Randy. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce, No karma daytoy para kanyak. Aklunak. Gaputa deserve ko daytoy. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadagiti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nang runa ti mapabainan. agyaman akta nakaamiris ka matlangan. Dahito ti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Aman ni po dita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadagiti tattao. Anya? Agaplay ka? Kas serbidora, iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan matan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na.
Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha, sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, nudi kat sapay lako maiha. Tasaya atem daytan a trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang siit, anak ko. Uwan, mama. Ubi jam yu dita apo. Mari di na. Ano day talakom? Ay, ubi jam, pare Albert, gumatangkan. Gumatak man. Ay na, agiyaman nak, addan buena manok. Inlutom, mare. Saan pare? Inangkat ko kun ni Nana Mamita. Ay, manuti alaem, 50 ti may sakay. Gumatangkan iti dua. Sige. Alak ti dwa. Ang amom, Marivina. Dakdakkel man ti mabirukan. No si ka mismo ti agluto iti ilakog. Ay na, diya mo nga rod masangaw pare. Ta pasaray mapanak mo't makilabadan kwa. Ay na mare, kita ma. Di mo na abuson ti bagim. Tamangan no agsakit ka. Kasapulak ti agkayo, danay, duadag iti anak ko apagad adalog pare. Kan kabaulak pa'y may, napigsaak pa'y mo kidia, kan may sa, adda kaasi ti jaw sa kunada. Kat kaasi na, jak pa'y mo't agsaksakit pare. Masya na kan kamare. Ang bilibak iti kinatibker mo. Pinanawan na ka ti asawam. Ngam kaslawan ang yaman na kan ka. Jak pa'y pulos nakita nagliday ka. Naragsak kalatang o remadlaw nga agrigrigat kan. Ay na, kasta talaga no, adaken ka ni Apo Diyos paray. Iwalin mo pailaang dagita a problema. Tani Apo, ti makaamo amang sulbar ka dagita. Ah? Wen pare, umdasin na ragsak ko akadwak dagiti anak ko. Ni, narabyan kayo manan asimang put nanang. Ay, wen nga rod anak ko. Impaibus ko pa'y ngamin tila ako. Ay, Katayan ni Manong mo ngay. aday ti silid na nanang. Ala, inkayabanan ta, mangan kayo anak ko. Nag-take outak iti sidaan nyo. Atoy, tagkaysa kayo a fried chicken. Ay, Adda kay gayaman nanang. Wen akong, ala, inkay manganan. Inkayo di kusinan. Kat si ka ngay nanang. Nanganakon Agkape aktulaan inton madamdama. Nalalahin kay manganan, we. Tain nakman agpeles. anya nga tapay latar arami din ni nanang iji kusina. Hape adipay la umay maturog. Inak man ayaban tane, rabiin. Nabambannog lang aruda, nagpuyat manan. Ha? Inapo. Mangmangan ni nanang kasla na bisinan iti gusto. Nanang! Kunak man no kunayo anangan kayon. Kuha na ko. Nabisinak manan. Anyat sidsidaan nyo ngay. Nawan, umdasan to'y kapek, pangyanod ko itin na, uy. Ala, sa diyo imbaga ta imbatsanda kayo iti sidayo. Ay na, jak kayat nga ron ti fried chicken na umaak. Iso ka na yun, ti sidaak no ko. Ay, jak tupay nakita nagsidsida kayo iti fried chicken, nanang. Kasano makita manak ko, kat iti ruwar mo ti pangpanganak no ko. Malaing kaki din maturugan. Masapa pa iti klasem intun bigat. Don anak, agreeing kan. Masapa tayo amapan makimisa ita.
Alala, bumangon kan Ta sa paan tayo man ti mapan makimisa ita. Nakadigusan ni ading mo. Ingka mo agdigusan. Uy, nanang. Diyos ko. Antoy kami manen nga umay agserbikan ka. Madait ayaw tinagan mo, apo. Agyamanak kadagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Agtultuloy kumating ka pa ng baybayabay kada kami, apo. Ilisin na kami iti pagkad, kan disgrasya. Kastamatan iti anyaman asakit. Di na kami baybayan. Tawanan ti sabali a pagkaptan, kan pagkamaangan mi, no saan laeng asika. Daytoy ti dawat, kan kararag ko, itinagan ni Apo Yesu Kristo. Nga apo mi, kan mandubot mi. Amen. Nanang, sumarag kami ni iti pagadalan. Sige. Aganad kayo, anak ko. Nanang, madi ka diti magbagiyo? Agurigur kayo? Saan, anak ko? Apay nga ron nagsubli kayo naginda. Wen, ta ginanaak man mo't itang aldaw, anak ko. Agday of akman mo't. Nasaya ata nanang. O sige nga ron, agina na kayo. Rumwar kamin ka ni Manong Dondon. Sige. Tay balo nyo akwarta, ang mga numalipatan nyo. Agananad kayo, anak ko, Nanang, kwarta man. Napugsat ti tsinelas ko. Day tamo ti paglaingam, alis! Ti dumawat iti kwarta. Imbis si katimang ta di ti kwarta kanyak. Saan ta si kamot ti dawat-adawat? Nawan pa'y ngamin ti trabaho. Di sumapol kay ti trabaho. Sadot ka kay di mga anak. 18 mon. Isa mabalin mon tagtrabaho. Agtrabaho ka kay din. Tas si katimang biyag kanyak. Kaya't ko pa'y ti agiskwela, nanang. Ay, awan kwarta pagadal mo. Agtrabaho ka kay din. Pangalam ko may ti pagadal mo ngay. Kamong mga awan permanente at trabaho. O di self-supporting nga. Adulamin day ta. Agtrabaho ka kay din. Yintri ka mamin kanya kasweldo ma. Bayam na tayo eskwela. Awan kwarta pag eskwelam. Alis! Itulod kontoy linabaak akawustigayom ko amiduway. Dakdakkel ngamin kat titangdan ko no yawid ko tilabaak. Nanang, papanan niyo? Ay, itulod ko to'y linabaak, anak ko. Siya ko nanang. Tulungan kayon. Madlaw na dagsin day ta sinusuon niyo. Ay na, saanan anak ko, kabailak day to. Ingkakit din agiskwela. Mga numala daw ka, iji pagadalan nyo. Naglagan day to. Madlaw ang marigrigatan kayo nanang. Siya kun. Saan nga rod, anak ko? Alakit din, mapankan. Di napakibiyangan dito Nakalaglag to pa Sige. Agsina ta dito yan, anak ko. Mapankan, iji pagadalan nyo. Wine, alala. Aganat ka, Unay lakit din ni nanang. Madlaw ang marigrigatan. Ibaga na pala saan. Unay yan tinak. Nakakasimot na mga isaksakad iti panagbiag mi. Isu nga igaid ko ti agadal. Tap na masubadak ti kinaimbag na kanyak. Ken matulungan mi iti panagbakit na. Inyorderan kayon iti kanin nyo dito'y pakanan. Dadya kon makaluto iti pangrabyan tayo. Babot. Malala, mangan kayo, anak ko. Kat da kayo ngay nanang. Mangan kayo matan Duamat lati in order yun nanang. Da kayo ngay. Ay na, nabnabsuga. Muna ak anangan itayon Nagado nga ro tikinan ko. Malala, bakit kayo? Tapno makaawid tayon. Anya ka matanalis? Basbasit ang mata si Dana. Inakukos mo matamin nun. Saan mo't nana? Inututang ko day ta karne. Nada ko matrabahom di ora aguma kang agsiday ti karne. Di mo pa mo ti tumulong. Jak manganan. Wan pa'y ganas ko ang mga nanang.
Ne, kaday ta ginauman ka ngay, say-sayangam ti makan. Kalubak, takanag to inton madamdaman, nanang. Ne, di na pa'y matkinan ti kinaluban na akanan na. Napanan man nga ta ni Alisan. Sumipngatan nga maawampay laang. Napnapanan nga ta di taon. Ne, ni Alice ti umawag. Ah. Hello, ayan mo, sumipngatan. Simuro takitigayam ko, nanang. Agsapon kami iti trabaho mi dito syudad. Ah, ay ikastaya. Sige, sige. Lalayngan nyo nga ron tagsapol, tapno makaster ka iti trabaho. Ipahuit mo adagos ti mo na sweldo ma. Wunto, no adda Imawagak, tapno saan kayo magdandanag? Sige, basta lalayngan ti sumapol iti trabaho. Ulitak, itad mo adagos ti mo na sweldom kanyak tanay. Adaw, ti babayadak. Nanang, agsardengak pala nga giskwela. Tani manong dundon ti pagtuluyan yung nga agadal. Ay saan anak ko? Ni, agkuleyo ka matan. Ang mga numarigatan kayo, nanang. Willing mo't ni Mika nga agsardeng palaang. Sayang titawan anak ko. Ah? Ikarigatan kayo apagadalan adwa. Adan abangak a pwesto tinateng ken prutas ijay ili. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Ta inal daw tun nga adda income ko. Ah? Nana. Wen anak ko. Naasi ti Diyos kada tayo. Saan na tayo abaybayan? Iso nga awan ti rumbeng nga pagdanagan nyo. Adda ni Apo Diyos kada tayo. Iso ti mangipaay iti kasapulan tayo, anak ko. Oh, ayan ti sweldom ngay Alice. Nabayag kan di ta syudad, ngam di ka mo lagi pawitan. Lading itek, nanang. Ngam, usarag ti sweldok nga agadal. Ag trabaho ak iti rabii, kat ag eskwela ak iti aldaw. Waitress ak iti rabii iti may sa abar restaurant, nanang. Anya kamatan? Day ta katinun unamon, imbes sa siyak ngay nam. Kaya't kung aron mo ti makaadal, nanang. Managing bubukod ka kide. Bye! Lima gasot laeng, pare, bayadak to. Pangabakak ti utangakan ka. Ay na, indang aya. Isardeng mo ti panagsusugal mo. Taidagal na kaday ta abisyon. Imbes nga isugal mo ti kwartam, itad mo iji anak mo. Apay, di ka masya ni iji anak mo. Nagasat ka tananakam ni Alice nga anak mo. Amo na panunutan ti masakbayan na. Agtrabaho iti rabi, ag-eskwela iti aldaw. Noawan may pautang mo, di kan sumanao, ako namlan sikat kasayaatanan. Di ta ka manlangan? Naimbag kayo pa'y dondon. Apalan kayo, takaskan ni Nanabi na ti inayo. Apay met, Alice. Una, tanadungo ni nanang yu kada kayo. Kanayon na kayo asarungkaran iti boarding house yu. Ngam siya, dinak pa'y malagip tinak. Basta kasarita kiti cellphone. Ungat adagos ti manggag ko ken kuana. Kanayon nak payabog kawan. Ala, aw-awatem latan ti inam. Alice. Amom, ipagpagana ama naging bubukod at. Ngam, isumot ti agdadata ama naging bubukod. Ala, basta igawid mo ti agadal, Alice. Di ka gimula iti gura. Una sakit tinakam iti kaunggam. Taura niya ti ugali kan kinatao ni nanang mo. Inamlata day jay. Papanan tayo manen, ay anak ko. Ipasyada kayo, ananang. Ay na, maibus ti kwartayo anak ko. Siyak mutten ti paggasgastusan nyo. Ay na, kakaiso na nga danlugan tayo. Sursuren tayo ti entero a Pilipinas. Ipasyarda kayo nanang. Panawin mo tan, tap nag-relax kayo. Ag-enjoy kayo. Ay na, makasangitak itinakarwarag sa ko anak ko.
Ay nagyaman na iti kinadungoyo kanya. No, anya tim parik nayo kada kami nga anak yo. Isumuti parik nami kada kayo, nanang. Ay, wen kayam. Adtoy. Adda chocolate aginatang ko. Mangan kayo. Ay, da kayo nga hay mangan kayo Siyak laag ti mangan. Nauma ako ni Tikasta. Ure siyak. Nauma ako ni Tikasta. Naure jak pa yan naramramanan. Malagip yun Tikasta nga ibagbagayo idi, nanang. Naikanda kami iti fried chicken. Kunayo nauma kayon nga ura hindi kay paimot nang nangan. Mangipanaknak da ita, napatag kami nga anak ya kada kayo, nanang. Ta already kayon mangan. Basta mapakanda kami nga agkabsat. Ayos la kada kayo. Ipatpatag da kayo unay, nanang. Ay na, ipatpatag kayo mo't unay-unay, anak ko. Ay na, anak ko, naimbag man ta na lagip nakapinasyar. Ay na, kailiw ka una yan, alis, anak ko. Talaga kumaadya akong agawid pa'y nanang. Saan ka ba ilang ti konsensyak amang baybay akada kayo? Ay, agyaman at pagkawanan na kumaanak ko. No sa bali ak lang at angana. Jakon pagan ano ti mang talyaw itikas kada kayo anaganak. No sa bali ak lang at angana. Ibalis ko kumatinar aramid yu kanyak iti kalabas. Ti panang baybay ayo kanyak nanang. Kaya't kayo asidiran. Saanin? Ipatpatag kayo. Nga oray jak narik na dayta, idi kada kayo nanang. Pakawanan na kumaanak ko. Naamiris kong tibindot ko. Katagbababawi ak. Pakawanan na ak. Ano, tinagkurangakan ka. Uy, pinalabas ko amin dagitan nanang. Napakawan kayo. Naurayan niya pa iti kinatawiyo. Ina kayo latta. Da kayo latta tinagtaudak, nanang. Tanwawan kayo. Awanak matituyab. Patpatgan kayo, nanang. Patpatgan ka man, anak ko. Katagyaman na, tauray sa anak ka nagbali na nasaya at ngainakan ka. Bawat naklata, agyaman na ka, anak ko. Ay, nibayaw mo ati kasarita, Pearly, ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidin na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata o manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly, ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangimaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric, manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunakken ko, ana. Nag-resign nga minje driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipagperli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumba nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay.
Agan-anad ka iti panagmanehom, ah. Kabarbarugan ti kutsim ipagperli. Wen bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod a kutsem? Wen bayaw? Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkid di bayaw. Sumarak ka pa dito balay, tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanen? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dituyin agpalasak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kaita, awan pa boyfriend mo. Bayam pala dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Ang urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend bayaw. Amom, ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laang. Di nakman rabakan bayaw. Naglaad ak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pala, kat makapainlaban. Agsardan ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir, kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manayahak lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinadya tomboy. Unipag, nalay nga agistorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, di lamad madlaw naman. Angam nasingpot day, Jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan no mabising ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag ka mo't pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a perli. Ay. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminan na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko Bak na ngamin ni Pearly. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. Kung talaga kursunadam ti ipag ko, ingka agdato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Pearly. Ala, Jeric lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Pearly. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabanlong mo't ka ti agmaneho. Uwin na bakit?
Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasa, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin dayjay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswen na. Ni, nagsapakan ngay medyo ti balay, bayaw Jerry. Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensya kan bayaw. Agkay warapay lang dagiti usar ko dito balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot na ita, Ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kitin. Tasya akong di makamo kadagiti nakawara pa papel. Awan tirumbang nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Wasan. Ang daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't may dito yung restaurant? Isa, kunak. At daton dito lalaki. Dito'y pa restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa bak ng lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang niti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Jack masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Mawatan ka. Ngam sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jack pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaululimek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kay ti igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman ta nga arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang kani, pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kani, pare rin. Diyak na po tanti, naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok anabannog ka. Wen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na maturog. Sana pa yung agtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag.
Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y na isurok kun ka. Alang nga rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen ibag. Nalaka ka maggam nga isuro ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon ti na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipagparli. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngimnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amo ka basol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngimday ta tipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti daytang ibagbagam? Wan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Abay, kada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan jay pagbagakan ka pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita ka na kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Wino saan? Ang mga nulimod ang nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya? Tiamom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Erlinda pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka itibain akabtat! Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, tigarawyo ko ni Jeric Pearly. Limod a sinurog kayo itinaminsan ngal daw. Mana. Sampali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo.
Nagtali na udak lang itisan unay nga dayo. Nakita pa naging nagkiwatwa. Kabailan na kaya malukot. Kapoy kita ito'y nga inaramid yung. Di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Di kan kaya't amakit. Pakawanan na, Kerlinda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagad kan ka. Ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nadak no nasingpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Di ka ba na nagkaya malukwan? ikanak pa'y kumaiti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Jak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para kin ka. Erlinda, Jak naman. Ama pa sa magtikas to'y kadata, Jeric. Ngamnas ka ngag sinatan. Kaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kanta. magbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iso pangasim, tadi panawan. Ay ayatan ka unay. Ag sinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanyak